Assalomu alaykum hurmatli atbegiler, qadrmenda Ko'par seyir qavm, жаңа aytib o'tdik Shiyali audani, Alg'abas eldi mekeni Abızbay, Baqit Aqanayұлы көкеміздің шөбересіне тұсау көсер, соның қызықшылығы ат шаптырып елден бата алу көкпар тойының барша қонақтары, атбегілер, шабандоздар, той төріне жақындаңыздар. Бата менен ел көгерет, жау менен жер көгерет деген жақсы сөздің аясында байырғы ескі шабандоз қарияларымызды той төріне шақырып, жақсы батасын алып, сонан кейінгі жерде көкпарымызды бастасақ деген ниеттеміз. Әуесхан көкемінікі микрофон. Шабандоздар жақындаңыздар. Құрметті ағайын қосық ауылдар, аттарыңыз сүрінбесін, тақымдарыңыз талмасын, атаман адамman тарқа беріңдер. Бұл әулет деген бұрыннан білесіздер, өте атқұмар әулет. Бір көкпарда біреуі келмеген деген соң көкпарда қасай пәріншені келмегенін айтпаса көкпар бітіп деп қайтқан кездерде болған екен. Сол сияқты мынау соның жалғасын тауып, мынау балағанымыз салым беріп жатыр екен, сау кестіріп жатыр екен, бәрі құтты қайырлы болсын. Сау кескен баланың қадымы мықты, тақымы аяғы шалыспаспай шауып жүре берсін. Елдің құрметті азаматы болсын. Ал мынау жерімізді ермен сақтасын, ананың баласымен сақтасын. Қоймамыз астыққа толсын, даламыз малға толсын. Елдерің сау болсын, еліміз тиш, нанымыз көп болсын. Қатар тұрған кісілердің бәріне бере беріңіздер микрофонда. Әйізден тойлары құтты болсын, жастар, айтындасы жақсы білек ниет, қабыл болсын, жақсап ойлаңдар, аман болыңдар, жылыңдар. Ал тойлары құтты болсын, өрістен кем болсын, малдарын жолын бейсақтар, мұқты болсын, мұқтасар, аман болсын. Жақсы болсын. Başlayın sokmayın. Arasına görelim. Mikrofonмен айқайласаңызшы көке. Құрметті қалайық мынау. Тойымыз құтты болсын айналайындар. Аман есен болайық, аттан құламайық. Табысты болыңдар, аттарыңыз табысты болсын. Сол баламыздың бау берік болсын, үлкен азамат болсын. Ал енді көкпарды бастаңдар айналайын. Бәрекелді аман болсын. Ендігі кезекті Қазақстан Республикасының мемлекеттік әнұранына береміз. Қабыл алыңыздар.
жігіттер, бүгінгі тойға қызмет қылатын, өздеріңіз білесіздер, осы елді мекеннің туып өскен азаматы, Мәка бауырымыз төменгі мәреде, жоғарғы мәреде Нысекен, Нысан мырза. Жігіттер, ережені білесіздер, ат айландыру жоқ. Көкпарды жеңіл қылып дайындадық. Тартысып шабыңыздар, сондықтан да. Алла үміт берсін, аттарыңыз сүрінбесін астарыңыздағы. Өздеріңіз жығылмаңыздар. Ат айландыру бар, жетек жоқ. Қара көкпарды беріңіздер. Енді сіздер мына жерді ашыңыздар, көке. Міне ат осылай келеді. Манас, көзге қарасыңыз жаңа қария тұрсыңдар. Тастама. Ана орындықты алсын, қариялар жайғасып алсын. Қолға беріңіздер. Не қыламыз, жерден өстеп жатыр. Еркей! Бүгінгі мінекей Абызбаевтар әулетінің алғашқы салымдарын атайтын болса, бір тайды барып аласыз. Төменгі мәреге 20.000 теңгелік беріп аласыздар, жоғарғы мәреге. Көкпар көтерілді, Азат Чабандозын тақымында Серке. Төменгі мәреге бір тайды барып аласыз, бағлан басын қайдыр, бағлан. Пейнеттері күйеді. Дұрымдан көріп отырмыз бәрінде. Bir taylı barı balasılar, tömengi məlege, 20.000 tengeli keli balasılar, joğargı məlege. Barı yesip. Bereketi tömengi məlege, toyxananın atı, Texas esimli Tufan, Kalcan Mırza'nın Texas esimli Tufan'ı mene tömengi məriyene Azat Çabandoz saldı. Bir tayda barı balasız. 20.000 tengeli keli olasız. Joğargı mərek kötöründe Bağlan Çabandoz'un takımına tutsa. Bir tayda barı balasız. Tömengi mərege 20.000 tengeli keli olasız. Joğargı mərege Azat Çabandoz barı бүгінгі toydun betaşarın bir tay salındı salgan Azat Çabandoz Duybo Şapalak toyxana Alğabası geldi mi? Aylandırma gelemezsin 30 metre şıkıttır 30 metre aylandırma gelirsizler Kalcan Mırza'nın Texas esimli Tufan'ı mene tömengi məriyene Bugünkü 30 metre Aylandırma gel, bağlan ya aynalar Yereldiğe bağlan ayıklarımızda Texas esimli Tufan'ı mene Bugünkü toydun alğaşkı sağlımın bağırığı Azat Çabandoz salsa Cinabatay Bağlan Çabandoz Çağırgan Avdanı Çayılma yerdi mekene Bağdat Mırza'nın Yeskendir esinde Tufan'ı men Joğargı məriyene Bağlan Çabandoz saldı Yeke 20.000 tengeli barıp alasız 20.000 tengeli kelip alasızlar Barı köyünü 20.000 tenge barıp alasız 20.000 tengeli kelip alasız Osu salımlar barıp kelse bir məlege şabamız
Bağırmandı şamandı saldı. Kopaş. Kopar koduğunda 20.000 tengeni bağır babası. 20.000 tengeni keli babasına kaynağınızlar. Kopar koduğunda 20.000 tengeni bağır babası. 20.000 tengeni keli babasına. Asfalt çaban dozu tahmına gelecektir. Koydunu koypamazlar. At kat gelecektir. Asfalt çaban dozu tahmına gelecektir. 20.000 tengeni bağırmalasız. 20.000 tengeni keli babasından ayda bir. Katıra kayda asfalt, katıra kayda bir. Çakın. Sırtlasın bir ayda. Melek, Çengel, Keren jigitler. Kopar yeğendi kızıcadır bununki. Katıra kayda bir. Bununki kopar. Ağusturcadır. Kopar kelmede. Kırgız kasa. Töreşi bile kesinlikle canımız ciddi ne kılamız? Jojo arka basında sola üstü şirkette pusmanızda. Töreş özleri bile de. Yeki! Şovargı Meryana. Çağırgın Aldana. Koşan berdi yendi mekene. Hüseyin Kariyanın atı bilen. Mini şayranesinde koparmış Şovargı Meryana. Tügüsken yendi mekene. Müsar ağamızın balası. Mağrur şamanda saldı. Çoğargı Meryana, Tömengi Meryana, Kovlandı Şabandoz, Mito Mirza'nın Nurgara yesimde tupar menen, Tömengi Meryana, Kovlandı Şabandoz saldı. Kökbar köterildi. Çaslan Şabandoz'un takımında sergi. Çiğetleri attı şedeklep çıkaratın bolsanızlar, durustap şedeklep çıkarınızlar, teyniyetin güydürdünüzler. Kopar koterildi. Tömengi Meryana, Şaslan Aytbayıp şamanda saldı. Barı'nın Şermam'ın tenge, Barı balası Şermam'ın tengenin keri balasından Kopar koterilip çıktı. Turuşlar, sen karap duruzlar, insan haklı olacaktır. 450 metreden rötüp çıkılsa yesepke alınardı. Hafta koyluktan iki jağı avut bilesizler. Jigitler Meryana açtığımızda jigitler at geleceğidir. Nurlubek baykanızlar. Barı kelevinde Şaslan Aytbayıp. Törüş kesin jigitler, törüş kesin. Yeki! Barı kelevinde Şaslan Aytbayıp.
Şiel Audanı'nın atanışı. Kızılorda kalası Şalakaş Audanı Medine'tten gelgen Keremet Tufarlarının egesi Samat Mırza'nın Akböken esimli tupar meni Barı Kelöv'ün Şaslan Aytbayıp Şabandır salda 20 ming tengeni barib olasiz 20 ming tengeni kelib olasizlar o'z sonundan keyin bir maraka shabamiz 10-pardan keyin 40'dan asgan jigitlarni shaptiradigan bo'lamiz. Keremet tulparlarni shaptirgan shekaga asker azamat Xalq Qalaulusa Xalq Berdi Mirzadan 100 ming tenge zamlarga tujadi to'yda qaytsin. Jigitlar bir maraka shabamiz. Yeki 20 ming tenge bir maraka shabasizlar. Çayılma yeldi mekeninden gelgen Matu Mirza'nın atımıyla Marfay'dan gelgen Yerke Gani Şaban'da saldı. Çayılma yeldi mekene Matu Mirza'nın atımıyla Attın atı baron 20 ming tenge Ateş Şaban'da uzun takımında gitti serkeye. Tömegi Meriye. Ayda verinizler. Yerler tartış. Yefok tartış şahısına. Ablaka Melik ayda verinizler. Yeki kokpaç yerde. Beri geldi. Baron Mito Mirza'nın Tompa Karayesi'nde tutarı benim. Daniyar Şabandosu aldı. Daniyar. Kokpar şerdere geçesanızlar 20 ming tenge bir maraka salım atagan bolatımız. Oldu balam xabarlaymiz abayni şaşlığı dayın boğan eken. Ötüp tämden ağız seyingizler. Xabarlap ayttık balam. Tömengi Meryem'e 20 ming tenge salımdı. Elcan Mirza'nın atımının 20 ming tenge salımdı. Mana Şaban'da saldı. Tastanızlar jigitler. Ne kılamız? Yeki 20 ming tenge. Toyxanadan oynap ko'rib şovağınızlar 20 ming tenge
Kaynağızlar jigitler Kökbar şehirde 48 kilogram Kökbar Üstadım Aralbek endi kaçan. Hadi sen toktat Nurlubek. Sen toktat Nurlubek attı. Köter Maralbek, köter Koskol'dan. Köter Koskol'dan. Köter Koskol'dan Nurlubek kattıraş yapsa endi. Ey Nurlubek. Köter tutacaksın Nurlubek. Maralbek Şabandos köterdi. Nurlubek Asgar. Onlar ha. Bakansır, çayollara boylansır. Çayollara boylansır. Kökbar köterildi. Çermamın tenge toykanadır. Nurlubek Şabandos'un takımında pas istemez. Devletleriniz kuvveti. Çermamın tenge tömeği gümeli. Tömeği Meryem'e Nurlubek Şabandos saldı. Talap verdi mekene. Dönka kökümüzün balası. Nurlubek Şabandos saldı. Alga bas verdi mekene. Bakon Mirza'nın Avaş Kaskayesinde tutanı benim. Çermamın tenge sağlımda Nurlubek Asgar. Bakon Mirza'nın Avaş Kaskayesinde tutanı benim. Barıvan Nurlubek Asgar. Hala verdim ekene. Dönka kökümüzün balası Nurlubek Şabandos saldı. Hep bereketli Maralbek. Yeke. Kabat degene Abdullah Khan. Yeke hareket cezanızlar Kökbar şehirde. Nasıl olada niyet edin degen. Hareketli bir hareket. Kaynağınızdan çıktı Kökbar şehirde. Kökbar şehirde. Sağlam Çermamın tenge. Yaralı ötüp ettiniz. Rasul Bardın endi kaçan. Kökbar şehirde. Kökbar'da tartıp kızıktı ötküzüp jatkan jigitlerge toyxonada sağlık beremiz. Yeke hareket jasanızlar. Kökbar şehirde. Yeke hareket jasanızlar. Kökbar şehirde. Yeke hareket jasanızlar. Emik köpek olsa toy törüne geliniz. Şarkan Kariye olsa toy törüne geliniz. Kökbar kötöründe. Kabat degene sal asıstık kop kaldı da. Sal asıstık kop kaldı. Nasip kuman dese demdi. Navruz yenkeye görüşsün diyorsun.
Asfalt aparıp dursun endi. Navruz endi kaçan Navruz. Asfalt aparıp dursun üstünde. Göter hoş oldum. Bölüyorsun desinler. Aslıdan arta gelmeyin de o çaman жерге апарат. Anау көкпарға жиналған қауым, біріншіден ассалаумағалейкум. Екіншіден, бұл көкпар беріп жатқан сіздер Абызбаев атамыздан көргендердің бәрі көкпардың жілігін шағып май ішкен кісілер. Андай көкеміз, Елжігіт ағамыз, Жұман ағамыз, ең жаманы Бексайда атыстап көкпар. Мынау кішкентай үлгеріп жатқан баламыздың той-қыласын кішкентай ғұмырлы болсын, өсіп өне берсін. Ал енді бұл кісілердің, бұл әулеттің, әуелі бәйтеректен өскен әулет, өсіп-өнген әулет. Мынау кішкентайлары осы ата-анасын жолын қуып, шабандас, мықты жігіт болып ел сауап өсе берсін. Мынау беріп жатқан көкпарын, қызықшылығын қызыққа ұласа берсін, той қыласын. Амин Алла. Al mынау тойға жиналған тойды дауыл тойлары құтыла берсін. Мына көкпар елден бата жоқ, беріп жатқан тілек сағын бұлардың ақыл болсын. Отбасында әрқашан жақсылық, қызықшылық болсын. Мына кішкентайы ат жалын тартып мінетін азамат, ерлік азаматы болсын. Ал шабандоздар құламай сүрінбей ойнап тұрып, отбасыларына оңдалы оралуды Алла нәсіп етсін. Амин Аллаху акбар. Бәрекелді төменгі мәрені Жақайып елді мекеннен келген Марат Мырзаның атыменен Амит көкеміздің баласы Ғабит Шабандоз алды. Төменгі мәрені аттың аты Лазер. Жақайыптан келген Марат Мырзаның Лазер есімді атыменен төменгі мәрені жаңа ғана керемет көкпарға батасын берген Әмит көкеміздің баласы Еке Ғабит Шабандоз алды. Жағы тартып жүрген бала келіңізші. Епок шарпаққа кел, Епок. Жігіттер, не қыламыз? Мұзар еңкейе ма? Еке жеңі ма мұзар? Жігіттер, көп ортасаңыздар, бер ортаға алдыңыздай оны. Мұзар, тыңдамаса ортаға алдыңыз. Ортадан көтердіңіз.
Төменгі Мәрені, Алғабас елді мекені Тойхана, Жомарт Мырзаның атыменен Төменгі Мәрені 20 мың теңге салынды. Жаңақорған ауданы Қожакент елді мекені Байырғы ескі Шабандоз Шука көкеміздің баласы Маралбек Шабандоз салды. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Yaratuvchi Allah, mınau bir özüne razılığı üçün жасалынып атқан, мынау елді жинап беріп атқан бата алу көкпарын өзің жақсылықпен аяқталуына нәсіп ете көр. Жаратқан Алла осы көкпар беріп атқан шаңырақта, әруақта жақсылық болуына, ұрпақтарының өсіп өнулеріне қайда жүрсе де өзіңнің панаңда болып, әр уақытта жақсылыққа кенеле беруіне нәсіп етуге. Құрметті ағайындар, ауызбіршілікте, ынтымақта, татулықта, көкпарды шауып, аман есен білектерін талмай, аттарын сүртпей, отбастарына оралуларына Алла тағала нәсіп етсін. Аллаху әкбар. Бәрекелді әумин болсын мінеке көке батаңыз. Төменгі Мәрені Маралбек Шабандоз, Алғабас елді мекені Жомарт Мырзаның атыменен Төменгі Мәрені 20 мың теңге барып аласыз, 20 мың теңгені келіп аласыздар. Төменгі Мәрені Маралбек Шабандоз салды. 20 мың теңгені барып аласыз, 20 мың теңгені келіп аласыздар. Мана саттың басын қоя беріңіздер. 20 мың теңгені барып аласыз, 20 мың теңгені келіп аласыздар. Төменгі Мәрені, Алғабас елді мекені Тойхана, Мама Шабандоз басып кетті. Баруым Төменгі Мәрені, Жаңақорған ауданы, Нақшөкеміздің баласы Зубной Нұржан Мырзаның домбыраға сайысында тұлпарыменен баруым Төменгі Мәрені, Мама Шабандоз салса, жоғарғы Мәрені Расул Шабандоз көтерді, Иса Шабандоздың тақымына түсті. Басын қоя берсе енді, басын қоя бер. İsa basın ұстаппаса, İsa. İsa ұстастың енді. Тақымы тасса, İsa Шабандоздың тақымында серге. Төменгі Мәрені, Жаңақорған ауданы, Зубной Нұржан бауырымыздың домбыраға сайысында тұлпарыменен Мама Шабандоз салды. Балама атты байға қосса қарама қарсы соғысыңдар ғой. Көкпар жерде. Алғабас елді мекені Бектай көкемізден 40 мың теңге салымдар келіп тұжарды тойда қайтсын. Шымкент қаласынан келген Табиғат ағамыздың нағашы Рауан Мырзадан. Рауан не бермейді, Рауан 50 мың теңге салымдар келіп тұжарды. Мысал, көкпар ауыстырып алайшы. Келіп түссе көкпар ауысады. Дос-досмжан, тастап қойдым әкелеуін. Бару келуінде Зубной Нұржан бауырымыздың аттары салынсап жатыр мәке. Досымжан Шабандоз, Айтбаевтар әулетінің ең жас Шабандозы, Жаслан, Бағлан Шабандоздардың інісі өмірдегі мінеке. Досымжан Шабандоз салды, бар жоме аттың аты. Жігіттер 35 килограмм
tartib alıp salatı şabandozlarga Xudoy berdi. Ne kılamız? Yeke! 20 ming tengeni barib olasız. 20 ming tengeni kelib olasızlar. Ko'kparda yer ko'shagini tartib alıp salsam ishorasadi qaysingizga bo'lsa. 35 kilogram 20 ming tengeni barib olasız. 20 ming tengeni kelib olasızlar. Jasvonda sen qo'y. Ravan qaydasın, Ravan kel. Chimbaytdan kelgan. To'y-to'yini So'g'ir yel o'rdasi Astana qalasidan arnaylab kelib birga o'sunda achchaqtirib жүрген Shappa Ko'kpar Federatsiyasining төрағасы Yerali Mirza bo'lsa to'y-to'yini keliniz. Yengeşiden gelgen Oraskan Mirza'nın atımenen tömengi meriyene Şahlan Aytbay Şamandos aldı. Tömengi meriyene yengeşiden gelgen Oraskan Mirza'nın atımenen Barun Tarazga sayesinde topar tömengi meriyene Şahlan Aytbay Şamandos aldı. 20 ming tengeni barib olasız. 20 ming tengeni kelib olasız. Çağız yepok tartib jur. Ayamay salib beringizlar bu jigitga. Yeldi bir sen Allah şayolarına bayramızlar. Mına ana. Kulab surunub turib ketdi barakeldi. Yeldi bir tatsan alasız. Çayolara baylab turingizlar. Nusan qara, Nusan temekini kechga chekesin. Bosib qo'yaversa endi Jasvon. Yer qo'shqa tarix solding. Yer qo'shqa tarix solding. Yerali Mirza keliniz. Yeralda Shappa Ko'kparning төрағасы Asef Mirza yer o'rdasi Astana qalasidan berayda Ko'yin alqa o'ttirdi degandan aqsa o'lib ketdi. Yekey 20 ming tenge barib olasız. 20 ming tengeni kelib olasızlar. Barib kelin Yengbekshiden kelgan Oraskan Mirza'nın Tarazga sayesinde tulpari menen Jasvon Aytbayev Yerali Mirza keliniz. Asef Mirza keliniz birga mikrofonda arnaylab aytdi. Asqa Chavandozning taxminida Asef Mirzadan 10 ming tenge salımlar gelip tüccadır toyda aytsın. Asqat Chavandozning taxminida serke 35 kilogram cheter. Birga bugungi to'yning hurmatli qonog'i keremet ko'farlarni choptirib жүрген Jaras Mirza to'y-to'yini o'tiniz. Jaka tövbenizde ko'rdik. Ko'rganimizga quvonishimiz. Keliniz. Qizilorda qalasidan kelib, arnaylab birga achchab turib. Keliniz aka. Assalomu alaykum do'stlar. Qavm to'y qarzdor bo'lsin, Allohga suyunsin, achchiq bo'lmasin. To'ydan to'y g'amasi yetaverik. Allohlar aql bersin.
Atın basını tutamasa şirketler atın basını tutamazlar. Ruhsuz sağlık bağırıp gelse 40'tan aslan şabandozlarga sağlım atayını sonun keyingi yerde iPhone var. iPhone telefonunu ataytın bulamız. Kökbar Kerme'de 20 ming tengeni barıp alasız. 20 ming tengeni kerip alasız degen boladınız. Mülki kızıl bölüktегі Yenki Kökbar jerde. Yenki. Mine şengil Kökbar tasladı. Kökbar kızda mito üstüne bardın endi. Yer alı üstündesin. Eto şabandoz kötörtüp jatsın Abılayхан. Abılayхан şabandoz. Abılayхан şabandoz. Uzborda kuramasının uzluk çekme-çektik şeberi atangan. Karatöbe yerdim ekeni. Abılayхан şabandozun takımında serke. Rusi kaydasın, senin kaynaydın şerin. Sarıağaçtan kız alam diye Rusi Kökbar'ına жақындamай koyduk hazır. Abılayхан. Kaynay ver Abılayхан. Merege turalamaydı Abılayхан, koskoldap köder aynalayın. Koskoldap köder 35 kilogram. 35 kilogram. Osıdan keyin Yeludagi yel ağaları dayım turunuzlar. Toy törüne Şuka köke bolsa toy törüne geliniz. Bahçamızda bolsa dönka köke bolsa Çadiger khane bolsa toy törüne gelinizler. Dostumcan şaban dostlar jadı. Çermamın tenge barıp alasız. Çermamın tengeni kerip alasızlar degen boladımız. Bereketli şekeges kerisken azamat abeke keliniz. Abdülhanimiz'e keliniz. Talay müleki topa at toskan. Şekeges bir yel ağasına. Abdülhanimiz'e toy torunu keliniz. Bugünkü toyga 20 ming tenge salındırıp jadır. Barı'nın tömengi merene. Mana şabandoz aldı toyxananın maksanışı. Barı'nın 20 ming tenge salımda. Mana şabandoz alsa yeri ala. Şengil Kökbar TV'ye takma bas endi. Yel ordası, Astana kalası, Şahbay Kökbar Federasyası, Yeralı şabandozun takımında gelecektir. Berayda bir. Melikayda. Tartıp alıp şerige düştü. Gizli can gelip. Kökbar şerde. Dostumcan şabandoz götürdü. Derinizdir meymana. Dostumcan abdan bastırmış dostumcan.
Aynalayımın ki ağası var. Meymanға деп berip жатыр. Ел енді қашан? Жатып бас енді, жатып бас. Тартышбекке тиді. Екі оқ енді қашан? Көкпар келмеді. Баруын төменгі мәрені Жаңақойған ауданы Зұлбой Нұржан мырзаның домбыраға сай есімді тұлпарыменен баруын төменгі мәрені Мана Шабанды салды. Мына есектің айналайын балам. Шетпен байқашан әлей. Атыш байқандай қалам. Балам шық айналайын, шетке шығыңыз. Есекті мініп жүрген баладан айналайын, көкпар тамашалап. Арасында жүр. Мұса қайдасың, көрсейін Мұсан? Не қыламыз? Көкпар шабылмайды деген екенбіз, кешіріңіздер. Елуден асқан, бару келуінде мамарас. Бәсе баруын, жоғарман екіміз қалды. Бәрекелді Қызылорда облысы, Қызылорда қаласынан келген Шаған Қажы көкеміздің баласы Шеңгелік Шабанды салды жоғарғы мәрені. Бәрекелді 50-ден асқан ел ағаларына үлкендерге үзіліс. Бар мекен 50-ден асқандар, 40-тан асқандар мақыл, онда қосай. Жакеганы бір, баяғыны бір еске алып қойыңыздар, Жаке. Бару 40-тарға қайту 50-ге. Үлкендер араласпасын. Жарак 50 болса 50. Екі. 20 мың бар баласы, 20 мың кері баласына Жаке енгейсің, Жаке. Иса Жакеге бір көтеріп берсе енге. 20 мың бар баласы, 20 мың кері баласына. İsa көтеріп береді Жакеге. Руслан саған болмайды ғой, Руслан 40-қа толған жоқсың, Руслан. Русик. Жакеге қара, Жакеге қара, Жакеге. Жаке асықпай басымаңыз, Жаке асықпай басымаңыз. Осы қолдап көтер Жаке. Осы қолдап көтер. Иса қаттырақ айланып басыңыз жер әлді. Иса қайтып көтеріп жармен ұп жер. Жакеңге баяғы ескінің көзі бар екен да мұна. Жаке қос қолдап ұстары Жаке. Мұны жекпе-жек. Баяғы әдістің әлі салып жатыр. Жаке ұстай беріңіз, өзіңізде қалады серге. Жаке мұрты бола беріңіз. Еңде көкпар жерде Дадон Майфохов 20 мың теңге салымда тігіп жатыр, тойда қайтсын. Тимур Сержан Нұрбектің достарынан 20 мың теңге салымдар кетіп жатыр. Иса, жекпе-жек. Жаке қаттырақ айландырыңыз, Жаке. Жарасымызда қаттырақ айландырыңыз.
Katıra aylandırınız. İsa Mıhtıma ver, çekmeyecek. Ha yerde asıpay bastır, yerde asıpay bastır İsa. Cekenge asıpay bastır şimdi, kahvet diye. Nisan var karanızdan ülkeden anlaşmasın. Nisan, o çastar şu olma şimdi. Ne kızıl formu kopyörük. Yeke kok var şerde. Kok var şerde. Nisan var karanızdan, Nisan size tanıyısızlar o jasmaldan çıkarınızlar. Bağlan, ne istemiyorsun bağlan? Cake ısladı, cake bir tartı cağına keldi mi cake? Tartı cağına keldi şarasınızda. Netler aramaz, ey kap. Cermamın var babasız. Cermamın tengeri kere babasızlar. Bağlan, Arlasman'da dedi koy bağlan. Zulüm olmasa, bunu ki aptal verecektim, bunu ki. Bağlan, asfay bastır, bağlan. Asfay bastır. Asfay bastır. Ruslan sizge bolmaydı, yenuge geleceğiz seni. Haydi veriniz, şarasımızdan mıhtı olabilir. Attırım besin. Bağırıp kaldınız, haydi veriniz yedekler. Hayfın haydapabilir, şovalar farklı, hayfın haydapabilir. Buna çaslar dengeci var arasında. Ana Çaloğlu akım, mekana Çaloğlu akım. Bir ayda verirsin. Çoğlar Rümelege ayda ister, çoğlar Rümelege. Adilbek ağadan oğlum tenge sağımlarga tujadır. Kopar kopulup geleceğidir. Kopar kopulup geleceğidir. Cidel'den Sabit. Kopardı tüsürüp aldı muhabbet degene. Jigitler, Xudoy xolasa iPhone telefonu ataymiz.
Kayıtlarına da zor telefon atayınız. Attın gelin tatınızlar. At olsunuzlar. Sağlığa şamandoz olsun yerden aşık koruyorsunuz. Kaydıyızın. Kopar avsadı, şirketler kopar avsadı. Kelin kimsanlı. Yereke keriniz, yere almırsa siz çağırgamız, keriniz. Asiyet Mırza. Prezidentler çağırıp kutlu olayız, ondan ki kaldan çağıra veremiz. Kopar avsat, kopar vermeyizler. Çigitler çağırdamayın artırınızda. Kopar verilmeydi, ağır para verinizler. Var olun, Kızılorda kalmasından gelgen, bayırğı yeskimindeki Ataylandırı'nın kaç şeveri, bugünkü toyunun hürmetli konağı, Çaras Mırza, var olun, tömengi merege, 20.000 tenge sağlımda, yereke gaz durmayın. Var olun Çaras Mırza, çoğargı merene, Düseke Mırza, jake sağlık kutlu olsun, beri geldi. Gelin Düseke Mırza, beri geldi, yereke kanıge. Assalomu alaykum, hurmatli ko'kbarchir, to'ychir qavm. Xudo xolasa sizlarga Alloh tegirgan salom bo'lsin. Al mına ağamız balasını soğun kestirip elden batal жатыр ekan Xudo xolasa. Özü сияқты өзінің астында асқан осы елден тізген ұстайтын қас батыр болсын Құдай қаласа. Жүрегі қас батыр болсын, жүрегі иманды болсын. Осы біздің болашақ ұрпағымызды жақсылыққа жетелейтін, өзінің елін қорғап, өзінен кейінгі жастарға үлгі болып, ағаларға ізге болатын қасиетті ұрпақ қатарынан болсын. Амин. Аллаху акбар. Ниеттеріңіз қабыл, мұраттар асыл болсын. Бәрекелді. Ереге, рахмет, тойда қайсın. Көпарды өткізіңіздер. iPhone'ды көрергенді кімге бұйыратынын. Мұсан, көкпардың жерде екенін нақтылап көріңіз. Бірге көкпармен еріп додаға кіресіз. iPhone телефон. Қызыл лентаны көрсетіп қоян шабандоздар. Алла өтпесін. Мұсан жасына пара, көкпар жерде болсын. Жерде месеп тұр, жігіттер атсамаңыздар. Жасынан ондай азамат емес қой. Bir iPhone telefonun bağlı balasız. Törengi merege. Çepek esker azamат. Bugünkü toyga 20.000 tenge salып tükкен. Çangoz bağırımыздың 20.000 tengesin kelip alasızlar. Çön bacandoz. Bir iPhone telefonun bağırıp alasız. Elinden onu aşk görmegesi markasını aytamajadığımız Ablayhan, Köter Ablayhan. Köter Ablayhan. Köter Ablayhan. Kosolda şaynamayın. Kosolda Ablayhan. Bir iPhone telefonun bağırıp alasız. 20.000 tengeni kelip alasız. Atöş katıra kaylandırsa atöş aynamayın. Atöş katıra kaylandırın. Ablayhan şabandoz götürdü. Bir iPhone telefonun bağırıp alasız. 20.000 tengeni kelip alasız. Kabat degen ay. Dostumcan şabandoz götürdü. Mama şabandoz götürdü. Töreşte salsa paranızda şedek olmasın. Bölge yerip çürünüzdür. iPhone telefonun bağırıp alasız. 20.000 tengeni kelip alasız. Mama şabandozun takımında şayollara oynarsan. Çedeklemeyizdir, çedekleme. iPhone telefonun bağırıp alasız. 20.000 tengeni kelip alasızlar. Azat bas ustama, azat peynedi küye de. Duranlar korkup durmaz.
Nureki iPhone telefon kutlu olsun. Çoğarım koparıldı bağırılan bir iPhone telefon adağın boladımız toyxonadan. Bağırılan arabası eldi mekele toyxonanın palvanı mala şabanda saldı. Aslındağı at cana vurulan odanı Zuvloy Nurşan bağırımızın Dombırağa sayesinde tulparı beni bağırıyorum. Mama şamanda salsa şoğargı meriye. Bunu keşirestir bizni solacağınızdır o yanda. Bazarkum, bugünkü toyga zor sağlam tıkken, kalık kalavlusu, yer ağası, Abdülgani ağamızın yekebir Elim Gaskayasında tulparı benim Bağırıyorum Mama şabanda salsa şoğargı meriyene Asaba Abzal Mırsa'nın atı beni şoğargı meriye Yelimin tengiz halımda Şasvan Aytbay şabanda salda Yelimin tengeni bağırı balasız Şerman'ın tengeni Çerman'ın tengeni bağırı balasız Çerman'ın tengeni kere balasız Tömengi meriyene Habi çamanda salda Baroğum Şermamın tengeni bağırı balasız Şermamın tengeni kere balasızlar degen boladın biz Baroğum Habi çamanda salda Korkak kotarında Şermamın tengeni bağırı balasız Şermamın tengeni kere balasızlar degenimiz Korkak kotarında Bağırı'nın Hamit çamanda saldı Marta yardım ekranına gelgen Bağırcan Mırza'nın milyon toru oyasında tulparı beni tömengi meriyene Rabi çabanda saldı Çermamın tengeni bağırı balasız Çermamın tengeni kere balasızlar degen boladımız Soğumu sal kusura Alişerma Alişer Şavandoz Mitoma Mito Şavandoz basmışadır Korklar kermede Azatkan salı ötüp ötü
Jigitler sal beri turuzlar, jigitler kirgizib tashlasin. Aylandırma keleme, aylandırma keledi. 30 metr misal saat жақында тұрсаңыз көріп бұлай. Кім әкеле жатыр? Қай жерге түсті? 30 метр aylandırma келесіздер жігіттер. 30 метр. Atkim kımaras. Barakıldı bir günde осы жерде Ulan Nasır toy bergen Ruslan bauırımыздың atımenen Ayjanның baптауындағы Шешен Торы есімді тұлпарменен жоғарғы мәрені Мама Шабанды салды. Жиырма мың теңгені барып аласыз. 20 мың теңгені келіп аласыздар. Жоғарғы мәлік өтіліп келе жатыр. Жігіттер байқап тұрыңыздар, жоғарғы мәлік қатты келе жатыр. Көлдер өтіліп қалмаңыздар. Айдай бер, айдай бер, айдай бер, айдай бер. Айсұлтан ба? Екей! Жоғарғы мәрені Тартоғайдан келген Жауһар есімді тұлпарменен жоғарғы мәрені Айсұлтан Шабанды салды. Жоғарғы мәрені Тартоғай елді мекеннен келген Наурызбай Мырзаның атыменен Айсұлтан Шабанды салса, төменгі мәрені Жайылма елді мекені жеке кәсіпкерлікпен азамат Бағдат ағамыздың Түркістан Қасқа есімді тұлпарменен Бағлан Шабанды салды. Бүгінгі тойға тігілген iPhone телефонда Шиелі ауданы жеке кәсіпкерлік азамат ел ағасы Әбдіғани ағамыздың Әлем Қасқа есімді тұлпарменен Мама Шабанды салды. Ералы төменгі мәрені Данияр Шабанды салды. Жиделден келген Оразхан Мырзаның атыменен еңбекшіден келген Кашмар есімді тұлпар. Екей! Жоғарғы мәрені Елордасы Астана қаласы Жаппай көкпар федерациясының төрағасы Ералы Мырза салды. Бәрекелді өзінің баптауындағы Астана есімді тұлпарменен жоғарғы мәрені Ералы Шабанды салды. 20 мың теңгені барып аласыз. 20 мың теңгені келіп аласыздар. Көкпар көтеріліп кетті.
Tömengi məriyene bağırın Mağrur Şaban'da saldı. Aslındağı adlı tanımayacağımız Tömengi məriyene Tügüsül eldi mekene Müzar ağamızın babası Mağrur Şaban'da saldı bağırın. Tömengi məriyene bağırın. Tömengi məriyene Çağ Organ Aldağına Ceke Kasper Azamat Baygazak Kıdırşan bağırımızın adı benim bağırın Mağrur Şaban'da saldı Kökbar kötöründe Ateş Şaban'dız Asfar ağa bolsa toy törüne ötüz Keremet tufanlardı şarttırıp жүрген Bağçamızda bolsa toy törüne ötüz Şuka köke bolsa toy törüne ötüzden Kökbar kötöründe Köpar kötörüldü. Köpar kötörüldü Mağrur Şaban'dız. Bağırın Kelivin. Mağrur Şaban'dızın takımında. Navruz mıhtı oynalar, mıhtı ol. Buna tartışmakta sonrasında bir ayağını şerine pinci. Tartıp yere. Ay berekildi. Yıkı. Bağır Kelivin. Mağrur Şaban'dız. Bağır Kelivin'de salma. Bağır Kelivin'de Çağ Organ Aldağına Baygazak Kıdırşan bağırımızın kıranesinde toparı beni Bağır Kelivin Mağrur Şaban'da saldı. Şerman'ın tengeni bağırıp alasın. Şerman'ın tengeni kelip alasın. Maral ve Şaban'da uzun takımında sergiye. Doğulat Mırza'nın Deska sayesinde toparı benim Tömengi məriyene Koca getirdi mekene Şuka kökemizin balası Maral ve Şaban'da saldı bağırın. Şermamın tengeni bağırıp alasız. Şermamın tengeni kelip alasızlar. Buna jigit, осы jigit kelsin şartaqa salып berіңіздерші mына jigitке. Енді ұстастың, жапықтар, өткізіп жібердің.
Yer al ustattın endi, yer al ustattın. Yer al ustattın. Çoğarı meleğine Dosuncan Şabandoz advokat Kanat Mırza'nın grafiyasında tufarı menen Çoğarı meleğine Dosuncan Şabandoz saldı. Advokat Kanat Mırza'nın grafiyasında tufarı menen Çoğarı meleğine Dosuncan Şabandoz saldı. Çelmağımın tengeni bağlı olasınız. Çelmağımın tengeni kelim olasınlar. Toy törene, bugünkü toydun hürmetli konağa, kereme toparladı, şaptırıp жүрген Şağan, karşımızda olsa toy törene geliniz. Bugünkü toydun hürmetli konağı Елордасы Астана қаласынан kelip bugünkü mülki dömürlü kokbardın içinde özüne atını şalып жүрген Ералы бауырымыздан 50.000 теңге салымдар келіп тұр. Тойдығы тойда қайтсын. Төменгі мәрені Қызылорда қаласынан келген Шингалек Шабандоз салды деген хабар келіп жатыр. Айлош Мырзаның атымен төменгі мәрені Бағуын Шаған Қажы көкеміздің баласы Шингалек Шабандоз салды. Шаған Қажымызда келіңіз, бір жақсы бата беріңіз. Varlığın Şingalek Şabandoz gel. Atkımız gel. Şideyle Айлош Мырзаның атыменен Varlığın Şingalek Şabandoz 20.000 tenge barып аласыз. 20.000 tengeni kelip alasыздар. Assalamu alaikum toyшы қауым. Атшер қауымына тойларыңыз құтты болсын. Үлкен азамат болсын. Атқа мінер азамат болсын. Ел баласын асыратын азамат болсын. Болмаса қазақта жақсы сөз бар, бейіт түсетін үй болсын деген. Алла ниеттеріңізді қабыл, мұраттарыңызды асыр етсін. Той қыласын, полван жығылмасын, ат сүрмесін. Аллаху акбар. Бәрекелді әумин болсын Шәке мінекей. Керемет батаның үстінде ұлыңыз салынды болып жатыр. Шәке құтты бола берсін. Kan Asıge amin deriz. Asıge. İnsan salımlarınızda çoğarmayla İnsan Şabandoz saldı. Assalamu alaikum. Atbek Şabandoz salmanlar. Tabiat baurum. Japasına bir batın, kokbarın tuttu olsun. Ömürge gel batın, emirin, atқа мінетін Şabandoz olsun. Қаласа, қазақта жақсы сөз бар ма да, қазақшылықты бөлсең көбейет, қайғыны бөлсең азаяттық. Алла тағаламыз барды қызықшылығымызды бөлісіп жүруді нәсіп етсін. Демерің үлкен елге сыйлы, ел сыйлайтын азамат болсын. Амин. Аллаху акбар. Бәрекелді жоғарғы мәрені.
Tömeler geldi mekene. Yerlan, Yelaman bağlarımızın adı menen. Kıran Tora yesimde topar meni şoğarı melene. Çağrı kerimette sağlımda İsa Şaban'da saldı şoğarı meni keleceğdi. Nurlubek Asgarı. Mırtı olabilir. Çoğlar Meryem'e Çarkan Karyan'ın harfiyle İsa Şaban'da saldı. Kopar şehirde geçesiniz de. Kopar şehirde. Asra Çavandoz'un takımında sergiye. Haydi bir. Nisan Çavandoz'u götür. Kep aldın. Haydi bir. Yeke ama yeke. Şirmamın tengeni var olasız. Şirmamın tengeni kel olasız barın. Bağlar Şabandoz tömen arı geldi mekene. Yerlan Yelaman bağlarımızın Kantor yesinde topar beni barın. Bağlar Şabandoz olsa şoğarı melen Asra Çabandoz. Koşan berdi geldi mekene. Hüseyin Karyan'ın Lengir Esrayesinde topar ben şoğarı melene. Kelin tövbe geldi mekene. İsa Şabandoz aldı. Şirmamın tengeni bağlı olasız. Şirmamın tengeni kelip olasın. Maral ve Şabandoz'un takımında sergiye. Şuradan gelgen, medya önesi olsa toy toruna geliniz. Akıl önesi olsa toy toruna geliniz. Mırlıbek koper pas. Mırlıbek Şabandoz'un takımında. Bereketi olsun koper pas yanında. Proparda ustastın Mırlıbek. İsa siyahlı pakaydı koyup kızı bası göregetti ha. Keresi aydın 8. Oğuz aydın 8. Karasam'ın Oğuz aydın 8. günü Oğuz Atçavar'da Nursultan Bağırımızın bir günlük toy kokları var. Sağlam koru toyxanadan 2 hafta maşina Tiye basağın 1 milyon tenge akşalay salma var toyga tamaşaga ötüңүздөр. Tömengi melene kelin töbe eldi mekene Asra Çabandoz saldı barığın astındagı tulpar
Koşanberdi yerde mekana Hüseyin Kariyan'ın Lengirga sayesinde tulparı menen Barıyorum Asla çamanda salsa Kolda cırattasla Yirkey Cermamın tengeni bağırı babası Daniyar Şabandoz Yirkey Kalima Marfa yerdi mekandan gelgen Çoğargı Meryana Yirkey Kali Şabandoz saldı Ahırınız olsa toy toyuna geliniz. Medyanınız olsa toy toyuna geliniz. Yeki Tümeygi Meryana Koblanda Kopa Şabandı saldı barın Yengeşiden gelgen Asılhan Mırza'nın Oğuşet Teskesim'de tulparı menen Barın Tümeygi Meryana Koblanda Kopa Şabandı saldı Cermamın tengeni bari babasız. Cermamın tengeni kere babaslar deyimiz. Attın tızgını salıcağınızdır. Ulan Şabandoz, bugünkü toyda kızını uzatkan Ulan Şabandoz kel aynalar. Maralbek Şabandoz'un takımı da serki ya. Ulan kel aynalar. Ulan da bu salın derinizde. Çocuklar ne yaradınızda? Koldaşlat, Maralbek koldaşlat. Şavılmaydı. Doktor Avustralya mısın? Çigitler at kullanıp жатқаннан кейін тоқтырсаңыздар жігіттер. Қопашы салып беріңіздер хабарлап айтты Қопаш. Cerdema Yelke Gigant'tan gelgen Sabırcan Mırza'nın atımının Maralbek Şabandoz saldı Şoğargı Meryana Şermamın tengeli bağır babasız Şermamın tengeli kere babasız Topar kodarık etti Çeper torpar salım kaldı Bugünkü toyun Ögüz öldü salımlarga 4 par salım kaldı. Ata olsun daimlik жасаңыздар.
Tömengi Mereli, Devrimбек Mırza'nın, Devrimбек Hacı Mırza'nın İmam Toru esinde Toparını Tömengi Mereli, Yen Şaş Şabandoz, Dostumcan Şabandoz'u aldı, var o. Gökbar Kermede, Yenke Gökbar şehirde, Yenke hareket yasanızlar, Gökbar şehirde, Gökbar kötöründe, Fatih Şah Tapkesi'nde evladım olacak Şabandoz. Kıdırcan Abdüsün evladına anıma kaygamın gelenim. Öz ayakta dursun anıma o. Yılki Joğargı Meryem Samanbek Marfa yerdi mekeninden gelgen Örken Mırza'nın Kancar Gasqa isimli Toparmen Joğargı Meryem'e Samanbek Şabandoz aldı. Şermamın tenge var balası, Şermamın tengeli keli balasızlar. Osu salınlar bağırıp gelse 15 minut gazımız veremiz. Özürüzden keyin bugünkü toydun Uygu Söldür'ün aldığını ataydın babamız. Bağırıp köyünü salınsa Yel Ordası, Aslan Akalası, Şapay Kopar Federasyası'nın töragası Yeralı Mırza'dan Yelum'un tenge salımları gelip tucadı. Toyduku toyda kaçsın. Cermamın tengeni bağırıp alasız. Cermamın tengeni kelip alasızlar degen boladığımız. Osu salıp bağırıp kelip salınsa Gökbar çabılmaydı. Bu etkisici ver de, boğunca saraydanızlar. Şavulmayma bol, cidder. Kopar deri öksüzler 15 minut kazdınız. Nursultan bağırımız kayda. Caslan, bir yeri şahında durmuşlar. Nursultan kayda, Nursultan. Aşkı içesi aynı. Toylarını, Çaynadam'daki Kerem'e durgunluk, ulan asıl, osu şehirde her daim koklar vermiş olgen. Kalgağa bolsa toylarına gelmeye bugünkü koklar soğuna tayap kaldı. Osu koklardı soğunda çağırsa, bir yaka avuz bata verseniz gereken.
Mынау қызла кеп көкпардың аяғына жақындап қалды жігіттер. Уақыттарыңызды бөліп осыншама біздің қызықшылығыңызды мына шөберенің тойына келіп тойысып жатқандарыңызға мыңда бір алғыс. Алланың нұры жаусын Алла. Мынау атаман, адамаман, аман есен тарқатайық болсын. Қызықтарыңыздар, шабыңыздар. Құдай қаласа мына қатыназардың артынан іні қарындастары ере берсін. Аталар, әжелері солардың рахатын көре берсін. Бақытты болыңдар айналайындар. Бәрекелді, кәні Үсен бар я, Абдул Сұлтан деген Үсен бар я, көрмейін. Ассалаумағалейкум. Ал жігіттер, құда құтты болсын немереңіз. Құда қаласа Алла денсаулық берсін, отбасылары аман болсын. Баламыздың артынан қошқардай 10 ұл, 10 қыз ошақты болсын. Балдар тағымдарын талмай күліп ойнап шауып алыңыздар. Амин. Аллаху әкбар. Үсен Қария, сізге арнайлап, о Қария мен көріп тұрсыз ба? Қаяқтан көріп тұрсыз? Маза. Aldırırsan bana buna kokpardan, amin. Құда қаласа тойға жалғаса берсін. Келіндер өкірді балдарды таба берсін. Ең жылы осы уақытта қыз өріштерде қана той шауып. Аман ете күліп ойнаңыздар, аумин. Аллаху акбар. Бәрекелді. Мана кім? Қопаш бір айландырып әкелсең. Арымын жасап қойып. Бір бақайды астыңа басшы. Қозғасында екі бұттың ортасында. Бір айландырыңыздар, манас енді өңгеріп берсейм, манас. Жоқ, ол көкпар шабылмайды. Ұлтыл әреумен қойыздар. Ол көкпар шабылмайды. Бұл сценарий. Жасуан әкеңізді. Жоқ, бұлай тұрсаңыздар, şimdi беріледі, ол айтылған енді, бұлай тұрсаңыздар, көкпарыңызды алайшы. Нұреке, қамшы беріш, Нұреке. Кесей баламен. Жарылқаулар қабілет, жарылқаудың қамілет. Бізде тауай бағдар қыдар қарап бақ болсын. Әуелі Алла оңдасын, пайғамбар болсын жолдасын. Өткендерді ойласам, Алла өзі қолдасын. Басыңа Алла бақ берсін, пайғамбардың ақ берсін. Қырда жүрген қыдырды, дәл осы жерге әтпесін. Жігіттер өгіз алдын атайыңыз. Көкпар келіп түссе, Нысан енді қаттырақ жұмыс жасаңыздар. Тоқтатпай өгіз алдын аман есен аяқтайық. Нысан барып қараңыз. Көкпар жерге түссін. Көкпар жерге түскен жоқ дейді жігіттер. Чалау болмайды деп тұр. Жерде ма? Жерде емес, еке! 20.000 теңгені барып аласыз. 20.000 теңгені келіп аласыздар. 20.000 теңгені барып аласыз. 20.000 теңгені келіп аласыздар. Көкпар көтерілді. Көкпар көтерілді. Нұрлыбек Шабандоз бетін ашып қоя бер. Бетін ашып қоя бер. Шешен көрма. Қамшы бер атқа. Қамшы бер атқа.
Bir kötülük basmışla bırak. Bir kötülük basma. Barakıllı yerde ayday ver. 20 bin tengeni barım alasız. 20 bin tengeni kelip alasızlar. Nurlubek Asfar, Tömengi Melege. Nurlubek Şalandoz basıp etti, 20 bin tenge. Yesef, gol. Tömengi Melege. 20 bin tenge sağlımda. 20 bin tenge sağlımda. Tala verdim ekmeğine. Dönkak Efendimiz'in babası, Asya'nın güneşedeki şampiyonu Nurlubek Asfar Şamandoz saldı. Aslındaki at bir günde осы жерде toy vergen Ruslan bağrımızın Şeşen Tora yesinde tutarı menen Tömengi Merene Nurlubek Şamandoz saldı. Aycan'ın baptağında keşe solay ayık degen Şeşen Tora yesinde tutar. O şirketlerine öğüzüldü sağımlardan atayımız. Hareket tutlarımızlar. Hafta Köylük, Priora, Lada, sırt üstü boyalgan, Kodacırat ötüp ettin. Çayavlara boyla. Cibitten aldın aşınızlar. Nusan barıp kara, Nusan. Kara hafta golü atayımız. Yekey! Bir hafta maşine barıp alasın. Bir taydı kelim alasın. Cibetler ve güzeldi. Bağıl kelim şetek var. Ruslan'ın at sağlıklısı karamaydı ki bize. Bir hafta maşinanı barıp alasın. Bir taydı kelim alasın. Hayranızdan jitler. Şayavlara baylattığımızlar. Topaş para ver. Bir hafta maşina Priora Lada. Manda Şamandoz. Bir hafta maşinanı barıp alasın. Bir taydı kelim alasın. Bir hafta maşina. Lada hafta Köylük'ün barı babasız. Tömengi Melege. Şoğargı Melege keli babasız. Bir tay. Tömengi Melege. Bugünkü toydun, bugünkü kokpardın şampiyonu Tömengi Melege. Alga basıldı mekene. Toyxananın maqtanışı Mama Şabandoz saldı. Aslındağı at Elcan Mırza'nın Palvan kölgesinde tutar beni Tömengi Merene Lada Akta Köylü'ne Toyxananın maqtanışı Mama Şabandoz saldı. Toyxana Tuğul Şapalar. Çoğargı Meri Azat. Çoğargı Meri Azat. Çiğitler sahnen alın aşağınıza şu ötürü sistemi. Töreşler bağırızlar Müslüman. Adam atklamadı bağırızlar. Allah atık versin.
Barınızlar, barınızlar. Barınızlar. Bereketi kokları geldiyseniz Rusya kokları ötüşecek sizlerge. Gel çıktı ortadan aşınızda. Rusya beni aldırıp peş götürüş. Cevap bet algan balalar değil o sergeni. Rusya. Kelinizler bugünkü toyda şampiyonların haberlaşı vereyim. Aynen vay. Hakili mi? Kolga satçı kolga. Bir 150 metrede bir gün ağır varızlar, şekil ağır varızlar.